Thank you, Professor Su. Well, I'd like to welcome you all here. Dr. Ruth Farrugia, Director General of President's Foundation for the Wellbeing of Society, Professor Abela, the Chair of the Center for for Research about the Family, the National Center, and Sue as well. Well, I don't know if there are any members. Okay, well, but really I'd like to welcome you. I think this is really amazing and exceptional. I think, Sue, you have described these inspirational quotes coming directly from people who have first-hand experience of their relationship within a family, really golden nuggets. And I was so intrigued when I read them that I really would like to quote some of them. They are marvelous. For example, with regards to children, meta tfal jitalmu jafdaw jirabbu il-kuraġġ biex jiffaċċjaw sfidi ġodda. Il-kwistjoni ta' relazzjoni mill-isbaħ fil-familja fejn hemm it-tfal allura jitilgħu b'dik ir-reżiljenza kemm sabiħa. Mbagħad pereżempju sew in-nisa u sew l-irġiel iridu l-fsitt tagħhom mingħand xulxin biex iħossu li huma importanti għall-partner tagħhom. U dawn huma quotes tas-sabiħ tagħhom, dawn mhux xi ħadd qatt jeditjhom imma xi ħaġa li spontanja meta kien qed isir din ir-riċerka u rrid ngħid grazzi u proset lill-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja għaliex għandna biex tgħid riċerka mill-isbaħ dwar il-familja u l-koppji u il-fatt li ġitkom din l-idea wkoll tant verament ta' aspirazzjoni biex nieħdu eżatt x'qalulna biex aħna hemm barra mhux nagħlmu mill-aspett akademiku biss li huwa importanti immens jew mit-tekst imma propju mill-lived experiences. Pereżempju hemm ukoll dil-kwotazzjoni mill-isbaħ meta t-tifel kellu 17-il sena qalilna li kien gay. Għall-ewwel bħal ħsadna imma l-imħabba tagħna lejh għenet biex inftaħna iktar għad-diversità. Xi ġmielu ġveru kemm għandna nies imtaqlin hemm barra li jgħaddak il-perjodu ta' ħanajdu hekk kważi konfużjoni emozjonali u forsi anka psikoloġika li nisimgħu l xi ħadd kważi qed jgħidilna isma' din hija normali imma mbagħad għax aħna nħobbu l-xulxin dan kollu jinqeleb. Ġifieri xi ħaġa jiena naħseb li għax inkella ħanoħdilkom raskom għax kollu ġbuni m'hemmx waħda li ma missitnix u ma tatnix sens kbir ta' well-being għax fl-aħħar mill-aħħar we're all about well-being, il-Fondazzjoni tal-President it's all about well-being u aħna nafu li huma relazzjoni tajbin, relazzjoni sostenibbli li huma li jagħtu tassew dak dik id-dimensjoni f'ħajjitna ta' ġid li ma tixtieħx minn fuq l-iskaffi tal-ħwienet u ġveru ma ġid li tħossu hawnhekk u mhux biss ma tixtieħx imma ma jħadulek ħadd ukoll. Kollox marbut ma' dan relazzjonijiet u marbut ma' familji li r-relazzjoni tagħhom jaħdmu fuqha u jsostnuha. U allura aktar milli ngħidilkom proset ta' dil-biċċa xogħol sabiħa imma wkoll irrid ngħid il-pubbliku hemm barra dan kalendarju li mhux biss tixtruha l-2019, imma dan kalendarju li għandu jkun qisu kważi il-riflessjoni tal-ġurnata biex wieħed jibqa' jiftakar dawk l-affarijiet li qegħdin hemm u nafuhom imma noħduhom ħafna drabi for granted. U kultant meta mbagħad nieħdu l-affarijiet for granted niżolqu għal xejn għax ma jkunx bżonn we re-engineer il-mod ta' ħajjitna għax it is already engineered u allura nistgħu insegwi. Grazzi mill-qalb u nħeġġeġ il kulħadd biex jakwista kopja ta' dal-kalendarju. Grazzi.